Reka tubagezeho bimwe mu byiriwe bivugwa mu makuru. Mu karere ka Karongi umukobwa yishwe abanje gusambanya. Nzabahayo uzwi nka Ibyayesu ni ku murongo akurikiranyeho icyaha cyo gusambanya umwana utaruzuza imyaka. Urukuta rwa X ya polisi y'igihugu muri Tanzania rwibwe n'abataramenyekana banatangaza ko perezida wabo Samia Suluhu yapfuye. Naho Trump we yatangaje ko hari jenoside iri gukorerwa abazungu b'abahinzi muri Afurika y'Epfo. Mu karere ka Rulindo abantu 28 baguwe gitumu na polisi bakora ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Izo ni zimwe mu ngingo zigize ayo makuru, reka tuze tuyabaramburira. Ahantu mu karere ka Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege, ibibanza, amasambu ndetse n'amazu biri kugurishwa ku mafaranga makeya ku bantu wenda bibaza uburyo bajya batura ahantu hatabahenze. Hano rero mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera ugeze neza ku munara, ahazwi nko ku munara uvuye Mayange muri centre impande ya kaburimbo muri metero nkeya cyane kugira ngo ugere aho hantu twasuye uyu munsi. Na ahantu hari ibikorwa remezo, hari amazu, ni mu miturire. Ukeneye rero inzu cyangwa ukeneye ikibanza cyo kubakamo kidahenze yagerageza agahamagara nomero iri kuri screen, murayibona, mwayihamagara kugira ngo tubahuze n'abantu babaha ubwo butaka. Ni karibu rero, reka tubatembereze murebe, ndetse ushima azajya ahamagara kuri nimero ari kureba kuri screen. Bakunzi ba Impara Media Rwanda, basuhuzanya Jean d'Amour Hakizimana nk'uko bisanzwe. Muri uyu munsi rero reka tubatembereze abakiriye bacu bajya bakenera ahantu ho kugura cyangwa amazu, ibibanza biri mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege mu birometero bikeya cyane. Ni mu gihe rero ntago tuzagomeza mu biro gusa, twaje no kuri tere ngo tubereke mwibaza ubutaka bwa make mwabasha kugura kugira ngo bagirire umusaruro cyangwa munabuturemo, kuko nta hantu heza ho gutura. Reka tubatembereze mukomeze murebe, uzashima arazajya ahamagara kuri nomero mureba kuri screen yanyu kugira ngo ubwo butaka muhure na ba nyirabwo babubagurire cyangwa babubagurishe. Reka dukomeze. Mu karere ka Karongi umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 30 yasanzwe hafi y'umuhanda yapfuye, akekwa ko yishwe bamaze kumusambanya. Ibi byabaye tariki ya 19 Gicurasi 2025 mu mudugudu wa Nyarusange, akagari ka Gasura mu murenge wa Bwishyura. Mu masaa moya n'igice z'umugoroba umukobwa witwa Nyirabagwira Therese, umuyobozi w'isibo, yatashye avuye mu isoko abona inkweto mu muhanda. Kuko imvura yari iri gutonyanga abanza guca mu rugo ngaza n'umutaka, anabimenyesha umuturanyi we ngaze barebe ibyo ko bimeze. Ubwo bahageraga bahasanze igikapu kirimo biriya na mudasobwa, bigiye epfo gato babona hari umukobwa wapfuye, basanga baranamuzi. Saiba Gashanana, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bwishyura, aganira n'igihe dukesha iyi nkuru, yavuze ko bakimenya aya makuru bajyanyeyo n'inzego z'umutekano, ubu bakaba barimo gukora iperereza. Saiba Gashanana yagize ati ikigaragara bamwishiye bamaze kumusambanya, ko yari yambitswe ubusa yanahambirijwe igitambaro ku munwa. Inzego zibishinzwe zatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane ababikoze. Mu kanya tugiye gukorana iperereza n'abaturage, tubaho ubutumwa bw'ihumure, tunabasabe ko baduha amakuru yadufasha mu iperereza. Kuri ubu umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Kibuye aho uri gukorerwa isuzuma, gusa biteganywa ko woherezwa i Kigali ngo ukorerwe isuzuma ryisumbuyeho. Umuhanzi Nzabahayo Sirasi wamenyekanye nka Ibyayesu ni ku murongo yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure. Nta makuru yemejwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira
Murangira Bitieri yemeje ko Silas yatawe muri yombi ku wa 19 Gicurasi 2025. Ati nibyo koko Nzabahayo Silas uzwi nka Ibya Yesu ni ku murongo yatawe muri yombi ku wa 19 Gicurasi 2025 akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17 akamutera inda. Silas Ibya Yesu ni ku murongo nyuma yo gutabwa muri yombi afungiye kuri sitasiyo ya RIB i Nyamata mu gihe gikomeje iperereza kugira ngo akorerwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Silas azwi mu ndirimbo nka Ntiwabibatumye n'izindi nyinshi akunze gukoresha mu buryo bwo kubwiriza ijambo ry'Imana. Leta ya Tanzania yahagaritse by'agateganyo urubuga nkoranyambaga rwa X nyuma yaho konti ya polisi yinjiriwe n'abataramenyekana bagatangaza ko perezida waho Samia Suluhu Hassan yitabye Imana. Urubuga rwa NetBlocks rwatangaje ko wa 20 Gicurasi 2025 abafite internet y'ibigo byose by'itumanaho bikorera muri Tanzania tashoboraga gukoresha urubuga rwa X nyuma yaho ubu butumwa butangarijwe kuri konti ya polisi Tanpol. Uretse kuba perezida Samia akiriho kuri konti ya Tanpol, hanatangarijwe ubundi butumwa burimo bwatangajwe mu buryo bwa live mbere yuko leta iyambura bayinjiriye. Tanpol yatangaje ko amakuru yanyujijwe kuri konti yayo ya X ari ibinyoma kandi kidashobora gutangaza ameze nkayo ibinyujije mu miyoboro y'itumanaho yayo. Yagize iti mu gihe turi gushakisha abateguye n'abakwirakwije aya makuru kugira ngo bafatwe, turasaba abaturage kutayaha agaciro kandi ntibayakwirakwize mu gihe yabageraho. Ingamba zikomeye zizafatirwa bayateguye n'abakomeza kuyakwirakwiza. Ikekwa ko ababitse perezida Samia ari abatarishimiye ubutumwa aherutse gutangaza nyuma yaho impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'abanyamategeko avuye muri Kenya kugira ngo bakurikirane urubanza rw'umunyapolitike Tundu Lissu birukanywe na leta ya Tanzania. Tariki ya 19 Gicurasi perezida Samia yatangaje ko hari impirimbanyi zigamije inabi zo mu karere zishaka kwinjira mu buzima bwite bwa Tanzania, tangaza ko igihugu cye kitabemerera gukora ibyo bishakiye nk'uko babigenza iwabo. Abantu 28 baguwe gitumo na polisi ikorera mu ntara y'Amajyaruguru bakoraga ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'abandi 5 bayaguraga mu buryo bw'amagendo mu karere ka Rulindo mu mirenge ya Ntarabana na Masoro. Bafashwe mu mukwabo wakozwe na polisi bagendeye ku makuru bahawe n'abaturage mu rukerera rwo kuri uyu wa 20 Gicurasi 2025 bafite ibikoresho bifashisha mu bucukuzi birimo amapiki, imitarimba, ibitiyo, majagu 8, karayi n'amabuye yo mu bwoko bwa gasegereti. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru SP Mwiseneza Jean Bosco yihanangirije abakomeje kwishora muri ibi bikorwa, abibutsa ko bibagiraho ingaruka zikomeye zirimo nko kugwirwa n'ibirombe bakahasiga ubuzima. SP Mwiseneza Jean Bosco yagize ati polisi y'u Rwanda irihanangiriza abishora mu bikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko kubureka burundu kuko bitazabahira kuko bugira ingaruka ku babukora zirimo kugwirwa n'ibirombe bakahasiga ubuzima abandi bakahakomerekera. Yagize ati polisi y'u Rwanda irihanangiriza abishora mu bikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko kubureka burundu kuko bitazabahira ko bugira ingaruka ku babukora zirimo kugwirwa n'ibirombe bakahasiga ubuzima abandi bakahakomerekera. Yakomeje avuga ko polisi itazihanganira na gato abakomeje kwishora mu bikorwa by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko. Yemeza ko yashyize imbaraga mu bikorwa byo kurwanya ubucuruzi bwayo n'ibindi byaha bibushamikiyeho. Kugeza ubu abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Murambi mu gihe iperereza rigikomeje. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu gihe yitegura kwakira mugenzi we wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko abahinzi b'abazungu ba muri Afurika y'Epfo bakomeje gukorerwa jenoside nubwo iki gihugu cyo cyabihakanye kivuye inyuma. Ibi Trump ari kubivuga mu gihe mu mujyi wa Botaville akoraniye abahinzi benshi mw'imurikagurisha ry'ubuhinzi aho bamwe mu bagize itsinda rya Africana Farm batameranye neza n'ubuyobozi bwa Amerika buvuga ko bakorerwa jenoside. Mu kiganiro n'itangazamakuru John Minisitiri w'ubuhinzi muri Afurika y'Epfo yavuze ko guhura kw'aba bakuru b'ibihugu bizatanga umusaruro ndetse bigatanga icyizere ukuraho kutumvikana ku bihugu byombi. Yagize ati nizere rwose
ko mu ruzinduko ruzabera i Washington Perezida Cyril Ramaphosa azagaragariza mugenzi we kuri kose ndetse akamwereka ko nta kwambura ubutaka abazungu bibera muri Afurika y'Epfo kandi ko nta jenoside abahinzi b'abazungu bari gukorera. Perezida Ramaphosa aheruka kwitabira iri murikagurisha ry'abahinzi inshuro ya mbere mu myaka 20 ishize ndetse anahagura bimwe mu bikoresho byifashishwa mu buhinzi, ari naho yaboneyeho aganira n'abahinzi ku kibazo cy'ubwumvikane buke hagati ya Perezida Trump n'igihugu cya Afurika y'Epfo. Yagize ati ntago tugomba kwiruka ngo duhunge ibibazo byacu, iyo wirutse uburi ikigwari. Nk'uko bigaragazwa n'imibare ya leta ko abazungu ari bo bihariye igice kinini cy'ubutaka mu gihugu cya Afurika y'Epfo, aho bihariye 80% by'ubutaka bw'igihugu buhingwaho. Byongeho kandi raporo yakozwe mu 2017 iki gihugu cyari kirimo abahinzi bagera ku 40,000 ari abazungu. Abafana ba Manchester United n'aba Tottenham Hotspur bakozanyijeho mu ijoro ryo kuwa 20 Gicurasi 2025 mbere yuko amakipe yombi acakiranira ku mukino wa nyuma wa UEFA Europa League. Uyu mukino uteganyijwe kubera mu mujyi wa Bilbao wo muri Espagne mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya 21 Gicurasi 2025 kuri Stadio de San Mamés yakira abafana renga 53,000. Gusa ubu mu mujyi wa Bilbao hari abafana bagera ku 70,000 bategereje kujya kureba uyu mukino, cyane cyane aba Manchester United na Tottenham. Aba ntago bigeze basinzira mu ijoro ryabanjirije umukino, ahubwo baraye mu tubari no mu mihanda banywa inzoga ndetse n'ibindi byavuyemo gushyamirana kw'impande zombi. Nk'uko amashusho abigaragaza ku mbuga nkoranyambaga, abafana b'impande zombi bagaragaye batukana ndetse baterana ibikoresho biri hafi yabo nk'intebe, amacupa n'ameza. Bigeze mu masaha ya 3 z'ijoro nibwo abaturage bo hafi y'umuhanda wa Fermi Carubeto atangiye guhamagara inzego z'umutekano babonye ko ibiri kuba byateje umutekano muke. Abashinzwe umutekano bashoboye guhosha urwo rugomo, nta bafana barakomerekeramo bikabije, mu gihe abakomeretse byoroheje bavuriwe aho byabereye. Nta wafunzwe kandi kubera ibi byaha, gusa aka gace karinzwe na polisi ya Espagne kugira ngo ibyabaye bidasubira. Manchester United na Tottenham zigiye guhurira mu mukino wa nyuma, zombi ziri mu bihe bibi byo kubona intsinzi bigoranye. Mu mikino 3 iherutse guhuza amakipe yombi, Paz yatsinze imikino 4 mu gihe yanganyije umwe.